tariki jere mweri jwa Julai mwakani jwa ngiri jere mirongo iri na inyana ingukugwata ugeni kiri nteto chietu cheruthemwe nkureterete cho kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Abo na nteto iria nkureterete ni maandamano gukujirwa Nairobi, Mombasa na tauni ingi indi mbeu mbithi batichumirite kuandamana tauni ya Meru. ODM kuorota thirikari ni gutumira inyankurukia kithimi kiri baria bakuandamana bakendekithia bunge batandatu kweberwa gitine. Ngige kuoneka ntere chia mwathi arimi bakiromba thirikari kubathangikira na mpui. MCA Caleb Mutethia kuga guchererwa kwa gukurukwa kwa bajeti ya Meru kumanetie na nkuchanio gatigati ka MCA na ngavana. Monanire to mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiriria thaiji mbeu mbithi muciine jwa Nairobi ni bachiumiritie kuthithia maandamano kumeneria thirikari ni untu bwa ikubia antu nkurukia 30 baria batere uturo kumania na maandamano ja kiumia kithiru ni kumirite mpingatano gatigati ka borithi na baria bakwandamene indi giuta tena kiumia kithiru gutironeka mbeu mbithi baba inge bachiumiritie. Anthony Kathenya ni agutwambiriria chio. Maandamano mai mwana bia jenzi gwa kiumia kathatu gatigati ka muji wa Nairobi. Maandamano mama muthenya umndi magituikaga muthako wa mpaka na mbea mabisa ba polisi otawithire bagipambanaga na imwana bile julite gatigati ka mujojo muthako joki mataga barabara ni Tomboya na Moi Avenue na ona kithira koti kiumia kithiru ni alitire watho bakuingira polisi gutumira tiaga muna roji kwathukania andamani bobo utonekana kujukwira norito ni babisa bawikaria polisi no muthenya umndi igitumagira tiaga na maloli ma roji kwathukania andamani gatigati ka mujojo. Kile unto bwa kurigaria andamani baba ba jenzi ni bethiro ba kamata mathanduku ma miri na kumaiga barabara ni Moi Avenue aitha polisi ba majokia na kumekera maloli ni mao amwe na kwithira makimata gatigati ka muji wa Nairobi barabara ingi ta Wayakiwe na Jogoo Road ile julite maandamano polisi kilazimika kuingira matatu gutonya gatigati ka muji ujo amwe nogu wikale buingi bulale bwikire barabara ni jelekere bungeni nene amwe na garoni ya rais. Songa. Oh. Biashara nyingi katikati ka muji wa Nairobi igitiga kwa jempinge kagitakara maandamano wa muthenya umndi malali na withokero bunene bwa ekinae kuma muji munene Nairobi mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Kiama kia ODM tuko ya narua ni kiorotete thirikari ya Kenya Kwanza ni kiria bakuga ni kwerekeria borithi kutumira inyankurukia kithimi kiri mbeu mbithi baria bethiritwe bakiandamana barenda baria bonthe barikite gwikirwa mpene kurekerwa na borithi gukanwa kugwata utawe
mbeu mbithi bati kuthingatira watho. Kiama giki ni gichokete kierekeria kwambirirwa kwa mutaratara jo kweberia gitene abunge baria batathingatirire uge bwa Akenya. Kiama kia ODM gitongeretwe ni Raila Odinga kiria giotirimene kwariria urungamiri no tongeria bwa kiama kiu ikimeneretie bunene uteki buria bugwitithwa na mbere kagita karia maandamano ja kugitikana kinya borisi gutumira inyankurukia kithimi untu gikuga thirikari ni chiathuranite buru na makarikaja. We condemn in the strongest terms possible the abuse of police power in the deployment of violent suppression techniques on innocent and armed protesters. Our position is that no one has to die in exercise of the rights under Article 37. We further condemn the ongoing arbitrary abductions of innocent Kenyans who are carted away in the most violent and inhumane manner and held incommunicado for days. As we speak, the reports are that upwards of 50 individuals have been illegally abducted and their whereabouts remain unknown. To make it worse, it is clear that no one in government is ready to take responsibility, to render an apology, or to make amends. The head of state himself has tried to distance his regime from these killings, injuries, and abductions, instead conjuring up theories when everyone can see the blood on his hands. Ikiugite kigeta na mbere kurungamana mu Kenya na guchokeria nkatho abunge baria bareganire na Finance Bill 2024. Kenyans asked us to stand with them against the punitive tax proposals in the Finance Bill, and we did. Of the 115 members of the National Assembly who stood with the people and voted against the bill on the floor, 73 were in fact members of ODM. We applaud these great patriots and thank them for being true representatives of the people. As a party, we celebrate you for being on the right side of history. Ikiorete thirikari ya Kenya Kwanza kuthikira nthuki mbithi ati nande ibane nkirikanya kangi. Listen to what the people are saying and not to our own voices. The young people have spoken in plain language that should be clear to everyone. Let's not be vague. Let's just do what the young people are telling the government to do. The youth have given our country our last best chance. We either seize it and swim with it by implementing all their demands, or we ignore it and sink the country altogether. Ikiorete Rais Ruto ajukie itagaria kurigiria uteki bukujerwa na uchonkoni kuthithika na kinya ibarigariwe kuga ni mtu mwake ukuite. The president must publicly direct his security organs to forthwith seize the ongoing abductions, an exercise that we believe is being undertaken with his full approval and the approval of the state. He must account for and order the release of all detainees abducted by these security agencies. That the Independent Police Oversight Authority must expedite investigations into all these incidents, including allegations of mass murder by police in Githurai and in Rongai. We were shocked to watch the president claim on live television that only one life was lost. It tells you how out of touch with reality he is. Ikirekiretie ati mutaratara jukambirirwa jwa gwita itene abunge bakiama ki baria batathingatirire uge bwa aringi kura kirirwaria rwa kigina mwaka jwa 2024. ODM shall initiate and lead recall processes in the following constituencies in light of the current office holders' repeated violation of their sacred oath and the wishes of their electorate. Number 1, Game constituency. Number 2, Bondo constituency. Number 3, Navaholo constituency. Number 4, Kajiado Central. Number 5, Ikolomani. And lastly, Suba South in Homa Bay. Ogwa ni butambite ntere chia mwathi nyuma ya ngiki gukujerwa ntere wari minande ne bakuromba thirikari gukurukira ministry ya urimi kuthithia na mpue kubengira ngiki jini kenda pategete athara ya imera birabire mundene. Nicholas Chabare ari na ripoti eje.
Nyuma ya mirumbi ya ngige kuonekana igitamba ntere mwanya mwanya cia nthiguru ya Kenya mwaka wa 2019 ira cerekana ciumite ruguru rwa Ethiopia na kinya ntere cia Somalia indi akariba ntere cia Gembe North karibanjiritie kwithirwa bae na kimako kinene nyuma ya mirumbi ino kwanjiria kuonekana ntere cia Ithata na kinya ntere cia Kamweline na ntura acia Gukubi kuma rumbene Ithata Kamweline Njarwene nyundo yonthe ri ningiye lakini tutekona mundu atutetheria na karinyo tugira mwambo turinga thimu athuringa thimu kwathu mundu woya thimu tukira ki andu botukirira batena ngura batwe ng'ombe cietu itekona nyangia kwa ndo nyangio ngwa ngiri kama manyangine igara nyangi kathiria ti mpempe ka mungao ka njabe ile njabe igara mazo uteke ndigutia ile igara nyangi ng'ombe ya ngi irete into bietu muno biaremi na ciena kiumire kuya nonto ciegere kiume kiathira na ti Ithata agi ukawita rumbene area cia Thanake Njarwene area cia Isocora nara kukinya kukinya Nchurai na Gachuru antu betu ibareri into muno na bira bitoriaretie ute munene ureya kuona mantu yakarigite na yaina kiumia mpaka thai tutaminya no ni ndawa irie kwacia no ka to kuona ti no ka ibulukete kama mere into munda yo ati wotheri ndena munda area ya Ithata na ankuye singi ciyete muno na ninkuona ngiye izi tubamiete muno kuma ikuringa ucio mebiele kuma ire kuma rutero ka ciuru ciyete o na ntona antu bange beyete kuruthiria kethe na ati tubamiete mwezi mwa njwana kinwe nkage kuona na konsani nuntu akweja na konsani na batwe ochiona chiongo ngi kweja ikuria mirai ikuria bionde na mwanka thai kinya into na ipoko na mpara tako pio kwebio tronete itare mbura nira chama ja mite kidogo na watuka into tubi kuoneka ogwende bariwa oimoka ino ntukinya minister wa mantu megia urimi mithikari nture no akuma ntereno cia Gembe na igwekiriro kiao na aje bure mpwe na kinya mbetere acherie iregatigira ngige ino itiatamba bonene na gwekira asara muno nkoroki thirikari nyombo tutethia na njira ira yombikana kenda tumba kuthwa tukiona kinya into bietu tukire awa kana kinya renge biare bikorwa na tubie tonere biarerwe tethira into mundene po munde na mirai na impempe na inensabire kuo utebite kuo ende no ka ikoria turione ikire yana igathiria iromba ndawa thirikari tutethie kenda ngiye iu cieta na mbere kuirwa cithira bara bagethwa bakeja kwandika antu baibeje bandike antu bara bongo bareri into nonto babaingi babareri thai ngwitikia bate andiki na kenda kinya bo bomba kuona benefit nonto mbezi cieyete cia gutetheria antu bara bareri ningiye interview itare aringi ciari ku kumantere cia Ithata Gembe North Peter Nicholas Chabari. Kikundi kia mbeo mbithi kuma Chukani bachumirite kumeneria maandamano jaria jabangiri gutonyo bisi chiangaba na ntere chia Kathwana bakiuga maandamano jaja jabangi ni aregani bagi siasa banga bananjuki ni bachie banetie na mibango eje na kuga barapa kubangania barenda kuethia ni Gen Z ende ni ndoa ya gesiasa igwetithwa na mbere Samugaishima katumenyithie nkuruki Baba ibamwe bambeo mbithi kuma ntere mwanya mwanya cha kaunti ya Tharaka Nithi baraba ibumiritie kubinga maandamano marama kwirikana ati makaigwa mareo ntugo yaro obichini ya gavana Muchi wa Kathwana mbeo mbithi baba bariuria babu bangi bakubanga maandamano batumire ntugo ya goro kurutha mantu mangi magitumi bantu antheto eno irabakuga ni agukia ntiga yuduma Tharaka Nithi County mabote guteria murimonyo the demonstrations tafadhali na irungame their procedures na ways iria mankea their grievances na governor kwegwa obisi ya governor is very open office ya county commissioner is very open for them to hear their grievances itokoria youth beto ba emenyere na chiasa ba county yetu ikenda baomba kuthukia njira iri baterie kupeana grievances chiao na bae avoid na
dangerous demonstrations chuira chomba kutamio ya ayuthi beto mutigane na demonstrations. Okay, mutaka visit our governor as you mume plan mutaka do the demonstration onto buildings sinu the infrastructure sinu chonde inau ni effort yeto te a governor te a montunge ni wa yeto na twa dhukia anau okero tokenda govern office yenu auke tokenda office yenu bariuga maandamano mama maringirwa na antu barabara kiutha tena gavana Muthomi Njuki njira ya kuroanwa igichiacha ni siasa yuthi kwenda gutumika na ni ta mutongoria wa Tharaka County ngiro magayithu metu matikende gutumika ni wana siasa kubebia county ndiko tetu kuthukia welao governor enderete kuthukia welao county commissioner umwelo akwendelea kulutha kagita gaka kwenderete na siasa imbingi itukuria atongoria ba Tharaka County ana siasa bonde barekane na gufuer the youth kwenyangia county yetu na itukubaoria bairutanirie kupa youth wera batikareke mu youth no uriko omba gukua kana kugia madhara make mamwiri barienda mbeo mbithi ba county no baebanirie na maandamano bru bakiuga ati maandamano imakureta ngurario ikuo na winyangia nitukuelewa matithama menamo ni address to the governor na governor tikalaga bunge county commissioner tikalaga bunge ni matumire njira hii ibatie ku address mateta mama na makathikiriwa in a proper way kala itha maandamano ni makuleta a lot of destruction in the county limwe ayuthi baga kuona batikinyaniretie mauntu mao maria barabangite limwe miakona ile kuendelea na project ile kuendelea ikaomba kulungama ndinkiromba yuthi baswenjire ngimbega ya gu approach our governor rather than kutumira njira ya maandamano njira po right ways they can even send their representative batumire antu baria balungamirite kana ikundire bena joji yake youth ba ikijumbe gukinyira OBC ni jetu jia kingavana nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima mukaririgite kiri kamiti ya kigina mbungene ya Meru uria nowe MC wa municipality Caleb Mutethia augite MC bakainyiria gukurukia mbanjeti ya kikethre gatigira milioni 45 ni gwita okiri ward county ya Meru augite gukurukwa kwa mbanjeti ije ni gutereri kumania na kwaga ngwataniro katigati ka MC no obisi ya ngavana kukaririkanwa kuri na nguto ati ngavana netikiritie ward kwamukira milioni 33 bwagwetera nande ni kuona kethira nteriji chio ijire ikaiganwa Caleb Mutethia urano MC wa municipality na kinyana mukarigitwa committee finance ndende mbunge ya Meru augite mwankira nandi nguchani no chitira mbere katika thirikari ya county na MCA kile manto jegie budget aramulonga majoje MCA baugite no mwanka milioni 45 chitaki wandi nikenda gutethera kimanto jegwite na mbere nkuruki akiwa tiko na gitumi gikinene ka thirikari ya county tongretire ngavana kuregana na etua rire MCA ikwithito kwina discussion ya twingo tutonyerete muno mantu a budget ya Meru aria kwithito kwina a lot of negotiation embere ni ratugire that turenda twithura twina 45 million every ward na gintu kingwitika gitina bagin na utikwerencha na kuyo betira tugire chite kiwand icho ibati gwita kiwand nuntu turenda 30% in every ward na ngavana ryalinga campaign na rata twalinga campaign ki mwananchi gavana na ugire akaeta na every ward milioni 100 tatu tutigwitia milioni 100 na nya tutigwitia nusu ya milioni iria itaia auga milioni 100 turitia 45 million kou ndikuona umuburabu yo beche ikithithwa chija chichokera mwananchi nuntu no cha mwanai na kiwa nonto bagitumi gikinandi ni county ya Meru aki itakurukia bajeti na kiwa ntubo bwetana mbere ofisi ya ngavana no ikethwe kirotero kiara ko inkuromba na igintu kirankwithura antu babengi bakumeikyo kio that the still material iyo ni batikuthira nuntu Meru County it's the only government area itikurukitie budget ya 2024 2025 sorry na tukari kutha tukethwa twitite ukuketha na stalemate
na itingugi ba Meru ibabati kutha bemenya thineji yethiro iyo assembly ni ititengugeyo ko feria kethwa i entirely on the national on the county government iria tongeretwe in governor. Nguruki kulingana na Kale Mutethia augite clinical officers ne county Meru badebiri kuthabe mugomone nonto sibitali cha county Meru ni koja ni ambesha na bena watho botumira mbesha iji mbesha riburi nandi kula clinical officers baba nikenda kona motungata cha gutabwa sibitali ne. It is important Mbugiojo that tubati kuithura tukiarairia manto ja CEO ibagomete clinical officers nonto clinical officers ba Meru barithura ba manager kwa kuma Meru county na dada tu correct imbecha chetu from on source revenue na tugetekani ditu Meru au chia correctirwa. It is gintu gya kawina gutaga that antu baba bati kurwa mbecha chiao utuno that witana county adira barenda manto ja promotions but to promote from national government be promote you from the county level. So it is important that tuiraneuma that the feria ira iyo that ibati kuchokwa ge county adra that tukuremwa ni docket ya health tuchokirie national government nundu monka that antu betu bekwa rukiri dasta no goro nundu bo feria decisions betiri kuthuranwa ke sibitali chetu cha Meru county itegwita national government chio waja ujo county kwa itibati gutumirwa ku make sure that clinical officers be masibitali ne jao na muthiene nikire manto jambe ombe Gen Z akiuga uju inkwendi kugwatithia youth betu na inkwendi kubera ibaletete discussion na twindi tumionete. The reason why narwo kwina a lot of you and cry kuma ki generation iji tikuja kwithwa antu baba tu maybe bothithia imantu jaraja kuthithwa maybe ki utongeria cheketha ja kiangaratanaya mitire na bakona batya tiguita bwega ninkwendi kugojo tukarega omenyera tatu tukethwa twi ki monki jongi as Meru county nuntu antu baba kuma national but ijira gi county nuntu ituremete ikuthwa twithithia what should be done. Ninokwenda kura this generation babukejira assembly Meru nuntu assembly Meru nititangugeyo ne mitabwega mono bubati utega ari antu aragutigwita bwega tukuboenda inyagi counties bukombi kuma national bwachoka ge counties ethru ebui mono kenda that twinde twithwa twi collected na kenda to the line. Muthuri Murioki Oro TV mutirijo kangangi Itana mbere kurumira nteto chieto njokerete nyuma ya kagita agate kuraja na nteto nkuruki. auga no gotwa mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari
bahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Toringira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riongera obishi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Na kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green nange karibuni ala nonto mathaizeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa Kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kariozo tiwa ndume kairi ete modugi ndoka imodugi ko yo tumerete Afya Plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no na vitamins na minerals keno kwa tukala ni wa nyomba zuzu nane Afya Plus ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi kuona mengi naona to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho ujumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe Kwatogeni oringi kirinteto chetu akuru banjuri ncheke kuma Igembe Central na North ni bachitete kuritaniria ngugi na thirikari kenda guchokaniria thiri na ngwataniro kiria kariba kina zimamwendo na mpeketoni ntura ichi ni chithirite irumiri ni nkuchanio cha miunda na manto jegi urugi untu buria buretete mpatho inene akuru nkuruki ni bareganite na nteto iri gutambua ate njuri ni kurwa na kariba ntu betwe bakiuga njuri ni gitugi gia kureta urumwe kiria kari
ni akurubakia mabanjuri ncheke bare bakinyete ntere cia Kinamiru mwankene jwa kaunti ya Meru na Isiolo batongeretwe ni murungamiri wao Ramuka Dhata ureta thiri gatigati ga kari na kuregana na ngutu cia kuga njuri ncheke ni kumena akari bantu betwe mantu nijegie rugairwa miunda ngere tuweta kuithende na Kinamiru na Arua na njuri nseke na kai wa Kinamiru ni ngere thiri itiendwa propaganda ili kuendelea na aranje ntubetwe ati atukwita kuita ngere tuitira ntubeto tubata miunda ya yetu o wiketi uenese torongo bu ni murongo na kwenda umira ni andu wa maendeleo nurotenda antubendelea utuchogenda nyuma na tutetikiria kuunde chamani kana ndika chamani wa kundiki nkuromba akuruba njuri ncheke na akai ba Kinamiru yabo baralinda siwa tongeretie kundi bakai tumbe wita kwa ndiuru yo nontu njuri ruare iriana itanaria ngwina na ndangamwe ntotendi na badwe thirikari lazima twathikane nyo nikienda tukomba kuyukia tu emwe andi ingine mbele kuringana na akroba untwire bwa kugitangere mumero ni bwa utethio na kuthiria maui mwanya jara jarumiririte akari jario urogi manjini na jangi ngere maana ni kuwa ereta unity kana ikaringanira ntu bagiathukana ya bareta amwe no ntu bombere ngere kuma mbere Amiru ibeta kuromba ngere kinjuri nseke na baromba ngere kinjuri nseke ne yae kathiria manto maingi muno ya kuyendene ya ntura kwina moroi kwina njini example anda betu bakuthoma maskuru mwana age ya number 1 aka number 40 thinera kuringana na ntura ukaigwa ntura ni ari yonde ntatuite kweleka mwana ukona roi akuruba njuri nseke bayo kasi atua kuma karaja na mwanga thai bakurira nteto yu kenda antu batikaithanie kana borwana nigenda bacokanire ntura ere kaimwe itokaria bine kuya kuitira nge uroi muruyore yonto antu bakabe baringa samani weto report bamwire bakorowa ne baukua ebi pirato metatu ya na duare to kwete to itangere korwa muroi na kina reto to ira tuicira mu bato to amunenkere nyungu to amura romera ndu na bati Dennis Mugendi, Weru TV, ntuleni ya Kinamiru, wandine ya Athirurujine, Gembe Central, County ya Meru. Mwerekeria wa Seaford Kenya Margaret Kiara ugite ikundi bite bya kithirikari ni biringithitwe bonene ni maandamano jaraja kuoneka gwetithwa na mbere ni nthuki mbithi nongerete bate kumba gwetithia na mbere ngugi ciao cia kuonokia barabara thinene gwita kuweza na utethio amona kinya gwetithia na mbere igomano bya kuritana mwingi manto ja gitumi ni bakuromba thirikari kuthikira nthuki mbithi babane kenda nthiguru iborera. Mwerekeria wa ikundi gitekia kithirikari gya Seaford Kenya Margaret Kiara awite ikundi ya bibiringikite anene iwitia kwa ngarama ya uturo kimwe gya itumikira nthuki mbithi baitite na mbere uchumerie maandamanone na arakuwa ikwangaratanite ngwitia obu nene muno ciotetheria ana bare twe Seaford tusapota ana bare muno na young mothers sana matuja sanitary pants wala turakijara twana 10 na turakijare 10 na tukabatikinya batano so batano babo bangi bagweta kugia twana nturene runo loterete abunge bameru muno bae kurukiara nontu bwakira kuwa batari na mathwanio ya na bari mameru mkorone ria baringa irakura muswando ambese wa moko 2024 kinya kethira rais na rero yuikira kirore kumania muskumo ya Gen Z Elizabeth Kairemia my friend Dorothy Kiara au kundiu ndata boringe komeya kuvotera yomere yes ugwendero de watore mwalimu na nuiche thina cia sanitary pants kila na baade
bakiaraniria na andiki ba ndeto wa karibantu ria mutonga wa ndia mwembe kiri gicigo mbunge kia Mara bariuga mwerekeria wa ikundi gitekia kithirikari gya Seaford Kenya Margaret Kiara awite ikundi ya bibiringikite anene iwitia kwa ngarama ya uturo kimwe gya itumi kirandu kimbithi baitite na mbere ochumerie maandamanone na arakuwa ikwangaratanite ngwitia obu nene muno ciotetheria ana bare twe Seaford tu supporta ana bare muno na young mothers sana matuja sanitary pads ora turakijara twana 10 na turakijara 10 na tugabatikinya 5 so 5 bau bangi bagweta kugia twana nturene runo loterete abunge bameru muno bae kurukiara nontu bwakira kuwa batari na mathwanio ya ana bari mameru nkorone ria baringa irakura mucwando wa mbese wa moko 2024 kinya kethira rais na rere oyuikira kirore kumania muskumo ya Gen Z Elizabeth Kairemia my friend Dorothy Kiara au kundiu ndata boringe komeria kuvotera yomere yes ogwenda the watore mwalimu na nuiche thina cia sanitary pads kila na baade Nitukuromborekeri ni untu bwa thina cia kimitambo na ataramu betu ni betite na mbere na gutigirira mitambo iji ni kwithirwo ikiagira tuthe tugicemania kirinteto cietu ceru thithatu beta Maureen Kinya monanirio to mathithio ni Maureen Kirimi.